TV West eganiraho n'emenyete etari emwe n'emwe abarwegitira omusako y'abeisha Kabushenyi Municipality Youth Leaders emyuga sako twaganiraho na Yasine Nuwagera omunyeto kuruga mu St Kagwa kandi ugu akaba nakoresebwa ari kusika capati buri izuba bari kumushashura 10 beto bwa hati nawe nayekoresa ubwo tugambira ubukoryo buyakorise bwa nyuma yo kweguza miliyoni 1 okurwa mu myuga bampa miliyoni 1 kuni kiraha napangaho business ya capati nahereze kutekaho nafa y'umununga narangunye nkora atariste buri izuba ni nsaze ho emitwari 2 ndire nywire ndusigaze emitwari 2 nakora ndukushashura ki ijoroni ya miliyoni 1 mu myuga hanyuma y'umwaka kumwe kugwaho yironka banagerze so uko shanga buri kwezi nokora kamago bagazinga kwezi ngamanye n'imtoro nkankaga ingashanje bwa nyuma y'umwaka ubwo Yasine akagaruka mu musako y'abemyoga yayeguzayo miliyoni 1 n'icweka atiyo yayongeraho aziyabire nakora okorwa mu murimo gwo kusika capati yaguraho bodaboda bwa hati yarukwevugira rero capati ayine y'abakozi babiri ibyiburizo bana n'imfana n'imtwari nk'ibiri na capati nayo kongera mamani nayo hati ikirenkebiri n'icweka Evariste Twine Mukama chairman wa sako jeisha Kabushenyi Municipality Youth Leaders emyuga sako nawe taragumire nyuma basize kwihamo pikize y'ibiri ezo kumutahiza buri izuba kawanza ni hayo miliyoni 3 kuneze kuya miliyoni 3 kanye ne sente zinde zinabenyine nari ko pice yo kubanza yari ari miliyoni 5 n'imitwari 5 cyejo nagishashura nagihezayo run nagishashura nagihezayo naba narundi no kusento bundaro bacu na hayo miliyoni hato hata umusho nkanyine mwezindi miliyoni 3 miliyoni 2 zo nazongera miliyoni 3 na leta tuchendije ya miliyoni 5 n'imitwari 5 hati turiyo tukora tushashura sako nambwe mbini shishura ndakiheza emenyete ndije yitushyikireho n'abasima government ya NRM hamwe n'aba microfinance support center abo bari kugira ngo bakabegese kwekoresa kutarukoresubwa ngashoma nyine diguri mukati ndagiro kugira ngo uze kushokoro nyoni ndeba hine na pasente kugira ngo yemyoga erya hansi nindeba n'ikintu ekiriye nyoni ninyijurwa mu muntu akuba tukatuzo mu banka tuziya zaro no shanga pasente ziriya higurkonka esente zemyoga pasente yazo erya hansi nibaza kusima iteka yabiro ebembirwe umuyobozi w'ihanga president w'Yoweri Kaguta Museveni abatiyeho cyo program akarete myoga bunanitwe abakubasa kuba babire tugenyuma kumiso kigengari miti ya miliyoni 1 so nakwenisha abatristi kubasa kutongera nkaka sente atristo mudo kabasa kurya roni ya miliyoni 5 tukakora business izeza mani nje tukaba abantu bamani muri hangeri okutanaho na sako ezindi aba bakatahukiragiro ngo urumemba nabayine kubika sente boro wa mukage zitara hansi y'15 rero bazumuha aha muhero ng'umwaka kandi abagambira ne cyari kuza kuzikoresa record ziriho ubutabumbu bwaho bakabutereza nimwe tukuteka record zezo ez'abantu abasavinga then hataho nkije shitiyamba aha okwezi kw'abantu kwa umuntu esente kuzikumburira ezo kugira ezo kushashura roniye atujya tumusharo mu katabo kanje hati tuzo mu katabo ke tusharazi yabire ya savingire icyo kituyamba aba microfinance support center bonjire miliyoni 20 bari kuzigita hari miliyoni 30 kandi ubwa hati eminyeto yayegurize miliyoni 9 hati twagabire miliyoni 9 n'imitwaro 9 na mukaga kurga yitu atandikire then ezitwayihire ningashi ez'abantu babasize kushashura abeno batwara then bakagarura so far twihire yo miliyoni 2 n'imitwaro 50 ezo nze zarigireyo ezagarukire so nabwo tukiriyo ntubanja nukwende metu nabo baruma bo kunyaganyaga barimo konkano tubari bingi emenyeto eji negira ngo bahereze kohereza kushaba kwabo omba microfinance support center kubongera izindi sente ngo habo kubahibarukuza no baranziyayo
ahitugwirireho Brian Nimanya owashomere diploma ye ya mechanical engineering ati akatandika kushomesa mu institute imwe mu Rurenge rw'Izoba arakushomesa byo kanika za moto kubwo barukumuha imitwaro 15 buri kwezi kunka bwa nyuma y'imyuga kweja akashara ubwenge yatandikaho kutera amatafari ubwo arukwekoreza akamba average imitwaro 15 ukiyaho kurya no kunywa na transport usigaze imitwaro hinga musanze so na reserve nizo mtuno banatandika kwekozesa nasanga pade nanye kozise kabankani kiturumuka kantine issues za Royal International nasanga akace ninkore mutwaro yanje 20. Brian nagira ngo bwanyuma yo kuzo mu kibina cy'emyoga yatandika kutera amatafari ati nuko kweguzayo miliyoni 1 iyo kugosya kandi kwihobwo takaranzi yaganyuma kana joininga b'imyoga cyamana munonga kanye n'amatafari ganye ndikwire sente zo gusya just capital niza nazayo twatandika process biza bamparoni uri kubesinga 1 million average re kukusara mu 2009 cyakujanga capital kakagari kache bansarayo biza bampe mutwaro 78 na yose amatafari ganje natandika mpora natandikira nafuna capital nagumana inkora ntunguka mpora step by step narga kwekora nagumana nafuna basigaza natandika gukoragana nabo tukora kumwe abanyamba tukora kumwe imbasasura ubwo nagira ngo akatandika ari kutera amatafari 15 ubwo hatashikira kutera amatafari imitwaro 8 kandi ahereze kweguza mu myuga miliyoni 5 izo kose yagahereze kutera kandi ubwo hati ayine kinombe cyone cyaro kugira ngo imyuga niyo musinge gwebyona iminyeto ze gukora rw'umukozesa ubwa itane cyo business it is step by step no izo garuko tunguka urugumukozesa uzo mukwekozesa mpora ikintu no cyobwire then kitamba konka to kukitandika unyenda miliyoni ukajugwe no kora process ya miliyoni gasha kwa mai kwa tuachiri